Agpaiso Angel? Nag-graduate ni Cheryl, iti engineering? Nagsaya ato no kasta. Masaludsod ko man. Saan ka di pa'y anak asawa ni Cheryl? Anya? Kasinsin na, di kadwa na lalaki. Oh, sige. Bye. Darren, Ha? Apay, Labs? maulawak. Miles. Diyos ko. Anya tinapasamak ti asawa. Masapul nga ipang kay ti ospital. Saan ang mabalin nga dadakas ang mapasamakin ka? Oh my God. Darren, kanya tinapasama kiti asawam. Apay nga intaray mo dito ospital. Naulaw. Kan naawalan iti po, mama. Amangan mat no agdadagsanan, iho. Saan, mama? Tarimuharan ti findings ti doktor. Iti napasamak ko, ana. Kat, anya tinaduktalan ti doktor asakit na. Oh, apay nga agsangit ka. Anya ti sakit ti asawa. Nakaroon ti sakit na, mama. Nakadagdag saan, mama. Gustuhon, anak ko. Anya ti sakit na, ipagamkad niya. Leukemia, mama. Diyos ko. Saan? Tsak kaya't amatay ni Mais. Paagasak, mama. Uri maibos amin, asani ko aming agasawa. Ay, Mas aging baglaki di ni Mais, mama. Diyos ko. Tatang! Nakapasakmat lang iti board exam. May isa akong anay nga engineer. Oh, agpeso ka darak. Uwan tatang, kita mo yo, kung hati may sa gayim ko nga anak ti akin ko ko iti may sa adak kala construction firm, irekomenda nak ngagtrabaho kada kwada. Oh, nagsaya atin no kasta anak. Uwan tatang, dayto yung tinururay ko apanawan. Makaurnungak matatang. Wan anak, agurnong ka para iti masakbayam. Kaya't ko ngayon tundakkelan ti urnong ko. Agawit ta ijay Ilocos. Kat ijay ko nga ibanag ti amin nga urnong ko. Nagsaya atin anak ko. Naku, pagkaman anak ko. May Labs, Aren, anya man ang timasapol mo. yala anak ita nung nga inumak. Mabit nga ro, tayo nakamangala ah. Diyos ko. Makita ka, nakakapkapsutan ti asawa. Ipaayo ko makingkuha na ti milagro. Sapay ko ma, tama bang aral naman ang tirik nana? Apama na makainom ay tinalamiis at anong. Ha? Inakunti ayan na. Labs, at 20 danom ngayon ma'am. Ha? Apa yan nakakidamatan? Miles. Miles! Diyos ko, naawanan man ang itipuon. Italay ko ti ospital. Saan ang mabalin amatay ti asawa? Iho, anya man ang ayat tinapasamak. Apay nga intaray mo man ang dito ospital ti asawam. Napukaw naman ang tipuot na mama. Kat ko na ti doktor. Nakaroon ti sakit na. Una yun. Sipod na doktalan ti sakit na. Panakabalay na dito ospital.
Uwan nga rot, mama. Yan, awan pa yan dagiti na ipundar mi. Tanaibusan. Yan, nairamraman pa yan ti urnong mi ti bangko, mama. San abali, ti kwarta masapulan, gamti biyag na. Mapukaw kat saan nga agsupli. Awan, mama. Anong tinagastos? Ngaman nga rot. Kayat ko pa'y nga matidog ti piyag na. Pati dagiti sanikwa dagiti dadakkel na. Naibusan. Gaputa kayat mi ngagimbag. La, parang nadan tumat la duruas ti panagpaakas na. Iho. Sa apay ko, ma. Ama. Naimbang lakit din tanayra na nagpamanila ni Atty. Ganir. Kat indagas na dagito yung papeles sa pirmaak. Adon ti properties ko ija Ilocos. Nagatang ko pa yung tinakalawlaw adagada miles kendaren. Pabaan iti abogado ka ni Atty. Ganir. Saan nga mo nagiti agasawa apakayramanan ni Doña Agida? Asyak tinakagatang kadagiti properties da. Adon dagiti na ipundar ko ija Ilocos. Labs. Agmulagat ka kuman. Tapno, mabang-anan akmat amang banbantay king ka. Diyos ko, agyaman na. Napanugak ko na. Kaya't kuntaki nun na. Saan? Di mo sa unti kasta. Diyak kaya kamatay ka, Labs. Agpiyag ka. Agimbag ka. Mo, pamaripagatan ka at unayan ka po kanya. At siguro, nalaos unay ti babawi anang asawa kanya. Gapoy ti kastoy asakit ko. Saan, Labs? Di mo sa unti kasta. Diyak pulos agpapawi anang ayat. Kanang asawa ka. Ayatan ka. Diyak kaya tamatay ka. Si kalangan timang patpatig kerti pakinakang ko. Tapos labanak ng ipatay. Ayatan ka, Labs. Iswa din ako mong panawan. Agimbag ka. Labanam ni patay. Wala. Labanak. Gapuit laos unay apanagayat ko ka. Oreg balenta. Akapanglawan itinubong. Naragsat tulata. Basta agimbag ka, Labs. Iyawin na ngarunan di balayta. Anya, sana mabalin. Dito'y kalata, tapno maasikaso da ka dagati doktor. Kaslat at dado maksente sakit ko. No dito yaklat talabs. Iso apang asim. Iyawit na umani di balay. O sige, bayam, takasari taktong harod ti doktor mo. Tabarang palubusan da ka nga agawit. Hello, Engineer Batangan? Masapula masurot amin ti plano ti panakay patakder ti balay mi dita Ilocos. Engineer, umayak tumatkit din no adda panawan ko nga agawid dita. Okay, Engineer Batangan. Bye. Sino diya kinasarita manak? Ni Engineer Batangan tatang. Ado dagiti dinamag na kanyak. Pakasak nanti panakay patakder ti balay tayo ija Ilocos. Ay na. Aging gay takot kasladyak pala mamati nga adon di naipundar mo. Ita, isarunom manan ti panakabangon ti dakkel abalay ta. Tatang. Tain karik idi kada kayo. Ano maano sandak ama paggraduar iti kolehyo. Siyak mati agsupapak. Babaan iti panangi paay ko iti nanam ay abiyang kada kayo.
Tagapasyar ka mo't ita dito'y balay, iho. Wan mama, takayat ko mati makapag-relax. Sipod na adaan ti sakit ti asawa. Iyak matlatan balay. Gapoy ti panang banbantay ko kingkwana. Oh, Kat, kumusta ti asawam? Kan asino ti mang bambantay kan kwa na? Tana ka umay ka dito'y balay. Sinarungkaran dagiti kasinsin na mama. Ken dapat dagiti katulong mi. Ay, kat nasaya at ano kasta, iho? Saan la si mayaatan aya tirik nana? Awan na ta mama. Kimaro ti kapsot na. Anyamat kan. Aywan gay mama. Masaludsod ko man. Asino ti kayong balay di mapatpatakder akas la mansyon iti sungatan? Tidamag ko kat ni Cheryl ti akin balay iti dayjay, iho. Anya? No kasta, dakkel nga rodan tinaurnong na. Wan, kanamob ka di nga dapay sayang gusang. Nga tipod no anak kagatang kadagitin lakla ko yung adagakin ni Miles. Kat ni Cheryl. Anya? Talagan nga adun ti urnong na mama. Dakkel ka no nga minti sweldo na. Kan isu ka no ti right hand ti mismong akin kuko iti dayjay akumpanya pag trabahuan na. Darren, Miles, apay bimangon ka. Amang ano, agulaw kat matumba ka manan. inkargatak ti bimangon. Kan imasidegan ka. Gaputa, makita ka nga. Agin inom iti anak. May anak lang, kaya't katagbarta. Kunakmat nga isardeng mantay ta. Di ka di makauawat ti sao? Kunakmat abay anak! Binugkawat na. Kaputa, di ka makauawat! Salbag! Labs. Pakawalan na. Nunaungtan ka itay. Apay mata na pinanaon. Apa yan? Iho, gusto na ita panagsagsagin mo. Mama, basol ko, ti panakatay ni Mais. Natagdag, kapoy ti panagungot ko kay Kuan. Saan? Saan mo abasol? Amo tay mo kada sakit pa. Iso ti nagpating ka antibig na. Iso ati mo babasulan ti bakim. Yo. Apay kastoy ti napasamang, mama. Nukaano pa'y anasursuro kun nga inayat. Kati sumati pan nakapukaw na itibiyag ko. Talaga akas na tipiyakan ako. Tinasanat mo kanigam. Awatam as ipopuso na ito'y apan lupo. Itibiyag mo, anak ko. Nasaya at nasimangpat ka anak. At nanas kanunay ama mamadamag. Anagapoy niya ilokos. Ha? Anya day tadamag, tatang? Imawag na antem. Yung padamag na anatay kanon ni Miles nga asawa ni Darren. Anya? Kasta unay kano aladingit ni Darren. Tano kano pa ay anasurusuro na inayat na asawa na. Isumat ti pan nakapukaw na. Iho, at kamit lagayang dito likod ti balay nga akin inom. Bayan lang, mama. Kaya't ko ti mamat. Hun ang birbirukan da kadagiti imay nakilamay. Tiltilawan dati kaawan mo iti sibay tilungon ti asawam. Ibagayo ti katulong. Tay supay lang ti agtugaw. Ti abay ti ilong ti asawa. May mayat matlaang na sikat ti atay iti sibay tilungon ti asawam. Mama. Diyak kabalan aboy-boyan ti pangkay ti asawa. Isong habayan daklang dito'y mama.
Awanan di mabalin tayo iyo. Iso pa ka asim. Awatam ko man asipo po sa tinapasabag kan ko ada. No kaano pa siya nasursuro ko nga inayan. Kat isumat ti panakapukaw na. Talaga kas na tipiagalan ko. Tinasayat. Umay katwan. Mapantan iti unag. Aldawan, tumadi ka pa ilagrubuhat. Maladaw ka ni ti trabaho, manak. Sakbaya sumaragak iti trabaho tatang. Adda ko makayat ko pay lang ay baga kada kayo. Nga ti bagam. Saan alingad kada kayo? Nga doon tinagat-gatang ko a property si J. Locos. Kan adamot tan urnong ko iti bangko. Anyang arod ti planom. Kayat ko nga paman na malpas ti may patpatakdar abalay tayo i J. Locos. Agsubli tayon iti nakairwaman tayo a lugar tatang. Kahit mo hasawan, agikat ka ni ti trabaho. Tako na mga agsublitan ni Dia Ilocos. Sa anak nga agikat tatang. Kinid daw ko iti boss ko. Nga mabalin. Siyak ti iyasay na a project engineer iti may patpatakdar a building iti lugar tayo. Aniya. Wan tatang. Iso nga, agsagasagana kayon. Tapno patgan ti boss ko tikid daw ko kankwana. Agawid tayon, ija Ilocos. Iyo, ado dagitin may nakipamumpon iti asawam. Katsapay lang kuma, tayo iti kado tayo amang itulot iti asawam iti maudi apagtungpalan na. Kat maalay-ayan ti saam ngay mukuok iti barhukong po. Mama, apay kasto iti gasot ko. Mabalin nga iso tinayuri iti agasat mo, anak. Iso apatib karam kumati pa kinakap mo. Napuka ko, tim mo na kayat ko. Sa kalpasan na, napukaw ko manan ti mahikadwa. Makaisa magpaingata, mama. Di mo bukawan tinamnama mo, anak. Nabalog akong mama. Kaya't kumatan ti matay. Saan, anak ko? Patib karam ti pakinakam mo. Saan ka kumamawanan di tinamnama? Awanan ti silbi ka jak ti biyag. Di mo sa huwag kastayo. Agkararag ka. Kumpat ka kanwana. Tadan tulad tayo isam. Itilikodan tisam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agpaiso, engineer? Nalpas yun ti may patpatakdar abalay mi di ta Ilocos. Agyaman ak engineer batangan. Talaga alibtak kayo kadagiti taom. Wan, agawid kamton di takin ni tatang ko. Rimor ni tatang ko engineer, tada na pan naginatang. Wan, baliwan yun tulangan ti agsarita. Okay nga rod engineer, bye. Sigurado amayatan lakit din ni tatang. Inton ipadamag ko kankwana analpasan ti balay mi. Kat agawid kamton ija Ilocos. Agriring man ang ti cellphone ko. Andan samat na lipatan ngayon baga ni engineer. Saan matgayam nga iso ti umawawag? Matgayam Auntie Berly. Auntie! Nalpasan, ti balayo dito'y Ilocos, balasag ka. Kat nagdakkel ka nagpintas. Wan, Auntie.
Kaawag laag ni Engineer Batangan itay. Katimpaka muna analpason ti balay mi. Di umay ka ito nga roda na agbakasyon kani kabagis dito ay balasang ka. Saan ka mga agbakasyon, auntie? Ha? Ay, anya nga raw. Umay ka magyanan ka ni tatang ko dita Ilocos. Anya? Agpaisaw balasang ka? Ay, hindi ka agang-angaw. Agpaiso, auntie. Mayag nga raw no kasta. Tabarang no, masangal tumanan tinawaswas a relasyon nyo kini Darren. Anya? Balon ni Darren balasang ko. Idinto asika kahit awan pa'y asawa. Sana dakas abaliwan nyo asangalan tinawaswas nga ayan-ayat yo. Lakit tagrayo maninkin ka ni Darren. Anya? Ipanpan tayo amin iti karton dagitoy tatang. Alaan tayo amin na gamit tayo. Awan pulos ibati tayo. Ay, huwag anak. Ngam tiyamok man. No ito numay payabulan, di pa nagawid ta. Itan tatang, tanalpas matan jay balay tayo. Ay na. Ay na, magagaran kan sa unay na makaawid. Un tatang, iso adarasan tayo ti agirubwat. Dandani itan ti inarkilak atrak apangiluganan tayo kadagiti amin agargar tayo. Masapol anadalos to'y arubayan da Cheryl amasangpetan ta. Gabutak dagiti nagtubo manin aruot. Berli, Ay, dalos ka, dalos iti. Aglawlaw iti balay da Cheryl. Kamawan mo tagigyan, di ta nakadakdak ka na balay. at danton agna doon niya agida. Ta sumangpetan dagiti aking balay. Anya, sumagpatdan ko nam. Kaya't mo asawan. Agsublin dito lugar tayo. Taramon kin ni Cheryl. Uwan, doon niya agida. Umaydan agyan dito Ilocos. Tama idestinon dito yung kaanakak nga inhinyera. Adi. Anya nga tati arap itak. Tapnag tali na iti pambati ta Cheryl kantarin. Anag kinulip ta iti ayan ayat ta atwa. Oh! Tiyan mo katsaan nga minun nga agsubli dito yung lugar. Tiyan mo katsaan nga agpalin nga inhinyera tayo siya apapae. Kunak no saan nga agpalin apak nang. Mama, ne, nakayumat ita ti aging inumi ti arang. Apay, ada ka di parikot yo? Ta, inuwaryo ti duldulin yung nga arang. Ha? Ay, awan, iho. Anya kumagay ti parikot ko. Sikaman, awan. Ne, awan ko na yo. Ngumapay nga rod amay kulkulang kayo. Ay, kanya na di tantibat-batlaw mo. Sige, panawan nagtito yan. Kaya't ko, tiyag may maysa. Nagdakkel talaga ti balay da Cheryl. Isupay gayam ti kimatang kadagit inla ko may adaga. Iti day ti Miles nga asawa. Talaga bimagnangan ni Cheryl. Ngumapay abalasang pailaang. Kunay din ni mama. Insukat nak ni Cheryl. Balasang pay mar. Darren! Ne, Nana Berly. Ada kayo matgayam di taon nagtibalay da Cheryl. Uwan barog. Kat, itay kapay akit kitaan. Amang tangad-tangad iti balay ti kaanakak. Nagdakkel ti balay da Cheryl, Nana. Nagpintas. Ngam sayang. Awan pa'y mat-asawa na. Kan awan pa'y agyan iti day ta balay. At danto nagyan, Darren. Kasta ka din, Nana. Pinaabangan da ka de. Saan? No di kat dagiti mismo nga aking balay ti umay agyan. Anya? No kasta, agsublin dito Ilocos na Cheryl kung tataramon. Uwan,
Kauawag da nga rod itay kanyag. Kat kunada nga on the way dan nga agpailo ko. Mama! Mama! Darren, apay kas taunay ti apura masim magpuet. Da Cheryl ken ni Tata Ramon. Agsublida ka nun itangal daw diti Ilocos. Anya, Wan mama, nakasaritak ni Nana Berly. Kat kunana, on the way da ka nun. kat, apay nakaragragsak ka. Apay kumano ag sublin dagijay nga agama dito lugar tayo. Maragsakan ak mama. Taka mo dyanan na. Makapaglinawag kami matlaangan kini Cheryl. Anya, Inton sumangpat da, inaktoy di balay da. Damagak no anya ti rason ngayon sukat na kiti sa balik. saan? Ah, Di mo gandaten akasarsarita day dya palang kantis a babae. balang kantis ko na yung mama. Maging gaita, balasang paymat. Ay! Ako! Kasaritak to ni Cheryl. Apaman ang makasangpat iti balay da. Wow! Nagpintasan to'y balay tayo, tatang. Kasla, sa anak pala amamati. Anak ay patakder kay tikas ni kadakkel ken kapintas abalay anak ko. Saan ka nga agar-ara pa apla ang Manong Ramon? Umay ka, ta itulod ka ti agbalin asilid mo. Iti abanda tayan ti silid mo, Manong Ramon. Sige. Mapanta-banta kita ak nung napintas mo't laang ken baruti kama na. Talagang excited ni tatang ang makitan ti silid na. Ay, Diyos ko. Sapay la kumata iti da ito'y apanagsublimi dito'y lugar mi. Addan isam iti likudan dagiti saam. Nakarabuat akon. Darren, papanaham iho. Inakiti balay da Cheryl mama. Hindi pa'y lakalman asimang padda. Kat masangunak nga ta. Nakasarita no mapanak. Kunak mo't atimon mapan kasarsarita day dya palang kantis. Mama, apayasan ka sa uyo ti balang kantis king kuana. E din to tabalasang paymat. Doon planom amangar maning kankwana. Kat di mon patuluyan. Amuyo ka din no niya tiriknak. E di madamag ko asumangpatan ni Cheryl dito'y lugar tayo. Anya, Nakaragragsakak mama. anya. Apay. Ay ayatampay lang tay chay at Cheryl. Ibagak kada ko'y tipod no. Uray di asawa kong day di Miles. Nilata Cheryl te etak. Anya. Kinapod no na. Balasang pa ni Cheryl. Ken baluak matan. Sana dakas abaliwak ti agrayo king kuana. Oh, Ket numayat. Mangrugi kami manon, mama. Apay nga insukat nak iti sa bali, Darren. Sikati mula anang isukat kanyak Cheryl. Ket gapo itinalaos asakit tinakam ko. Iso nag-aramak di sa bali. Napilitan na ka ng asawa kaday di Miles. Anya, Sakti rumpang nga agsaludsod king ka. Apay ngin sukat lang. iti ka ano man. Saan ka apulos nga insukat? Gaputa inayat ka. Anya, kat nukula ni mama hindi, nakita na kayo. Nga adakadom asab pali a lalaki. Anya, sana pud no dayta. Awan ti lalaki a kinakibkibin ko no kinakuykuyog ko, Darren. Anya, kaya't masawan. Pinadakas na kalaang ni mama. Tapno marakrak ti ayan ayat ta. Mabali na kasta. Tako na kanyak ni mamam. Anabayagan nga da relasyon niyo ka ni Miles. Saan po duday ta, Cheryl? No kasta. Nagparbula ang mat ni mamam iti sao tapno goraan ka. Mabalin akasta.
Inikanak pa idi ni mamam iti dakkalakan ti dad. Tamaasyan ka no iti panangisukat mo kanyak. Anya? Kat iso tinangalukoy kanyak nga umadayo. No nalaklaka ka no ti pan nakalipat ko kan ka. No kasta. Aramid ni mama ti pan nakarakrak ti relasyon ta. Iso ti aking gapuanan ti amin. Damagam iti nalaing nga inam. Ita, maawat akon. Nagparbuti inam. Takayat na nga agsina ta. Tatibak nang tikayat na maasawam. Kasaritak to ni mama. Urayan niya pa'y tiaramidam. Nalpasan ti amin darin. Saan mon amay subli ti napalabas? Saan ang mabalin da ito'y Cheryl? Kasaritak ni mama. Da kayo gayong ti aking gapuanan ti pan nakarakrak ti relasyon ni kini Cheryl mama. Pinataks na kami nga agpada. Ay, saan anak ko? Sumardang ka, pag-asip. Sinagkapa mi ti sa ken ot-ot kini Cheryl. Gapo kada kiti aramid yo kada kami adwa mama. Pagkawanan nak iyo. Aklunak. Basol ko. Sakay tula mapakawan. No agsublin ti ayan na ayat mi kini Cheryl mama. Tarin, anak ko. Takas kayo nga ina. Tumayo matlang ti mang patay kanyak. Anak ko. Apay, anaramid mo di kasjay kadagiti ang naktaagin na. Pagkawanan nak, Ramon. Madamdaman kung tinadlawat mo iti pamakawan. Kaya't ko amaamuan ti rason. No apay anaramid mo ti kasjay iti relasyon dagiti dua. Gaputa kayat ka apalsan, Ramon. Palsan ka iti inaramid mo kanyak iti. Iti panangikalang mo iti ayat ta. Alam niya, Agkasarta ko may din. Ngamin sukat nakpailang iti sabali. amom no apay ni madaywa. Gandang asawa kiti sabali. Anya tirason, ipagam! Pinangtanak na iti papam. Ano saan kang isina? Dakes ti mapasamak iti si bubukal a pamilya. Inayat kang agpaiso. Ngimdiak kaya tamay sagbak ti si bubukal a pamilya. Amok unay na iti papam. Noan niya timbaga na aramidan na tanabilag bak nang kayo. Iso anapilitan ak ni madayo. Kanangasawad sa bali. Gamit ti panaglabas ti aldaw. Ininot anaawat ko ti amin. Ken imbukbuk ko lang ti panagayat ko iti asawak. Ken pamatag iti kakaisuna nga anak. Tawanan sir-sirbe ti piyag ko. Anak ko, talaga kati-hati nagpapakawan. Saan mama? Taarig na. Nakayumot lang tinangiwak-wak iti punyal iti parukong ko. Anak ko. Sundak na awagan iti anak. Tano anak na. Saan nyo akiniltay tiragsak ko? Aging gaita. Mapatunod. No apay ana aramid yung kanyak. Iti kasyay mama. Apay mama. Talaga ka din adin akong may kan iti sa bali agong taway. Amang iparik na iti napudnong hayat ko king ka, Cheryl. Aklunak. Inayat ka iti napudno. Ngam siguro, saan tanay kari iti tunggal maysa? Cheryl. Itala nga mamiris ko. Nagpalinak amaag anagayat iti napudno. Ngam ubaw matgayam ti panagayat mo. Pangasim, saan Cheryl?
Katukad tibyan ko, ti ayat ko kay ka. Apay nga rod naglaka ti panang isukat mo kanyak. No saan mo nga inayat di Miles? Apay nga rod ngayon kasar mo. Cheryl, Naglaka ti panang lipat mo kanyak. Tanupod no nga ay ayatan nak. Apay asaan ka nagaramid iti pamuspusan tapno takwatam ti pudno. Nagtalag ka kumakanyak. Ngam namati ka adagos iti kinaulbod. Di mo man la na amiris. Adi nakayat ni mamam kat ni Miles ti kayat na masawam. Cheryl, Iso alading itak na rin. Nagbalinak ama ang anagayat kan ka. Nagayatak gayam iti taong ubaw ti panagayat na. Iso ati may bagak. Awatan tan nga agpada ti napasamak. Tano ita, saan ko may baga? Ngam siguro, panawan laang ti makaibaga. No agsubli day di awan ka asping na apanagayat nga impaay ko kan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.